Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka Net Foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dobyeng jongpi. Ka North Eastern Hill University Students Union ringkat lang bat ka KSU Nehu unit kila pelong da ka jingat procession ha campus jong ka skul ba Nehu ha ka singi palai ka arpo terik risau arjar arpuar bandawa badi ban pendek bed ya ka weightage ka ba shipho nakhispa ha ka jing pelong ya ka Central University entrance test kini ki arli kin huon kila dawa ya ki bor penyat jong kini ka skul ba ban ya thir ya tai ya kini ka jing dawa jong ki samla pulie ha ka jing ya lang jong ka academic council ha ka jing ya keren bigila pathai ku bor u finance secretary jong ki KSU Nehu unit samla wailat siang syai udah ong bah ki jing ya keren ha pedang kaseng bat ki bor penyat jong skul ba kila yo ya ka jing kular ba kan dan kan nong jing perkala ka bedai bat ka weightage system hendai ha kini kindiat sngi lalap ki bor penyat jong ni ka skul ba kila temu ban penkala naka 10% syaka 10 point kani ka jing perkala kan sora jing ki try mulung ban yo rong pulih ha kini ka skul ba Baro kibalayawan hadir mapilai yang tu notification ka message ka bangila share menin ha ka bangila trelang rengkan nakalian juga ni husu baga KSU ni unit play bangila bata bangila brief pi ha ka by day bat kane ka weightage ka bangila yo sikat ni kisem ki baladep hendre menta karkong bajing tip ka ba paka ka bangila yo naki reliable source jong ka university ngila tip syai baya kane ka weightage menta kini ki higher authority naka university dan kini ki dekhar ki ba lekhle shalak ki lakwa ba perkala ya kata ka weightage ka ba ngi khasi penar ngi seyo menta kilamut ba interpret dak lakajong kajing shalak kajong ki dak ba kimut no ban ai tang kshpo marks hakajaka jong ka 10% bat lada kata kala ban ya khmat ngangan ong epi ba ngi ki khasi jantia ngi kan sepoi kapor bagi kon kiti ki para ke jongi kinum yo shu bani yo pejat ha kane ka university ke badai jongi ni kon no shabhi kane ka university la sangye ka na ka benta ka jing ba ka jing met jongi kitra jaka tramuluk balarangi nimyo ya ka hok ba peden kam banwan ba peden kam ya kane ka university ro kam den hok bandon ha kane ka jala ka jongi te kumta ngagar pa ye pi ba pin ye trelang rengkat bangi bangin ye telilang ban ye persya bangin ye khiting ya kane ka issue kenang ba nginyo ya uto so jong jing job bat nginyo ro ya kata ka weightage ka ba kila sej ai nadu ki por ka menta hado menta bakin follow be ya kata ka 10% namar ba kum kajing ya lenti jong ni hakini kisngi ke beladep ngilawan mi haki kato kan ne ki department bat ngilai kidon ki department ki bagi khasi jantia jong ni kidon tang arngut bat maksimum kidon tang sangut ki ban yo admission te berkhan mapi ladaki kinle shalakum de kin play hakani garukom bapadan kam ya kata kaspo marks perkhat kanong ngud nginyo admission ki para ki jongi hakane mentau senam na takadaw ngim kwa baki kinya syakman ya kani admission bangi lakwa ban penslam bangi lakwa ban khang swa ya kani admission tat hado ba kila pediang ya kata kajing kwa kajongi ngi klaim demand ya ka new demand ngi klaim po ke baki ki habat implement lane bahap so meeting hendre ngi pan ya ka hok jongi kata ban bot betek kum ka ordinance ka bala pensai ha ka ordinance jong kanihu ka baong ba ya ka weightage kire ban abet ha ka percentage ha ka marks te kum ta namar bangi ngiting ngingis ir bala shala sisngi bat war mentau senam ladaki kibun daki marks kena para jongi khasi jantia kin nam don ki ban yo admission henry tang ka to kan ni te kum ta sa sisen ngakar pat pi ba ngin ya khibe ya kani ka issue hado baki das ngap ya ka skor jengki bar hadu bangin la ban penkala ban bot biang ya kata ka bangi sile kata man penek pensa ya kata 10% kenang ba langba kan ka 10% ke weightage bar kitu ki additional weightage ki bangi yo langba ka EBA ngangit scam ba ki khasi jantia jongi kin sayo bandrung bon admission ha kane ka university jongi menta usnam lalu ban kongi ke ba asan ya kane ka school ba kededa mata ke jongi ke jungta ke jongi ha ba man shwa ki sang ya kane yung tuplang ya bro ki jelas selam ingi henry ha ba hado haba kita iki university kala iki jela kala ka jong university kadi kan pe kenang tanam ta jengi ka ba ka menta hingi ngindrai we bakat ka ka ba ka adon hadon dance
niat bet, niat syakmat bet. Dah kalau kan belong ro. Mentang niat cak test point multi use bagi dai pergitan ke academic council. Dah petaban kin mislead ne kin le klik ya ka kepala ya jengi kin laban penbet ya ki badai ban ya ki members for council bagi orang kum ta kum le kum teh ndre ni la stuk syai ba la laki ada ka max kan tak shibun yang ni ka per bak la bak ya ta ka max bak ka 10%. Tebam tahi la dagi mi ji syai nak te po council ngin jeng betat adu bakinda bersengau ya ka sur ke jengi. Tebam tahi flash bun bagi tangin mi bagi niat sport multi use bandawa ban penolong ya ka kepala dan lupa apa koordinans. Hari lajang, kat bangun. Hari lajang, kat bangun. Gidawa, ya kahok. Gidawa, ya kahok. Hari lajang, kat bangun. Gidawa, ya kahok. Gidawa, Ya kahok. Gidawa, Ya kahok. Hari lajang, Kat bangun. Hari lajang, Kat bangun. Gidawa, Ya kahok. Gidawa, Ya kahok. Gidawa, Ya kahok. Hari lajang, V1, 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 Gidawa, ya kahok. Gidawa, ya kahok. Gidawa, ya kahok. Islam Brigasi, Islam Brigasi, Islam Brigasi, V1. Hari lajang, Kanihu, Kanihu, March front, Hold! Just. Amsterdam! 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 Masa perang! Ngidawa! Ngidawa! Namar Garing! Nyatli! Namar Garing! Nyatli! Namar Garing! Nyatli! Gidawa! 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 We want 10%! Gidawa! Yakahok! Gidawa! Yakahok! Gidawa! Yakahok! Kene ka jingah hendok lang jeni mentakas ni hakaba nilai trelang tengkarangkat nakalyang jong ka ni husu bat jong ka KSU ni unit nila penlong ya kene ka jingah hendok lang namar pa nila bu Ahmad bandawa bet mapenne tang ya kawe ka jong ni kata mapenne pungsa ya kata percentage ka ba kanihu ka ai kata kamut ka ba 10% bar ya kene nila sejo ba nila sebut kene kisnem ke badadap Henry mentah katkum ka kubor ka ba niyo bar ka ba tikna hikedar ba kan nakaliang jong kanihu kila persyang manlai klik syrik ma penduk pendam no ya kene 10% ka weightage ka ba ni kasi ni ki kasi jantia dan ki garo ki yo mo lang ba kata ka domicile weightage lan ni kene ki om ko ba ki nihu affiliated college weightage te kene kaman kamde ka ba thamai ba kamde kasing ka ba nangkong ka ba ni lawan ya kren ba kini ki administration ki bahalor na do WC registrar kanre kene kade kasing ka ba ar hakasing ka ba nangkong gada pi ki media pinang kamau hagitu ki por ni lawan mi chak office jong WC jong office jong registrar bangin akan pensyaya ki ba pimde bakta ya kene kamat jong ka reservation ba ya kata ka weightage ka bangi kata ka 10% banyak liang jong WC hak to ka por ulak-ular ba ya ka reservation kinong kutaro dalilero bat ngila kediang bangila sim ya kata ka affirmative response ka jong bangila aero ya kene ka kubor sa media bangila aero ka warning saki ba kinom de bangkata ne ban modify ban benki ya kata ka weightage ka banging seyo andre hakini khindik singi ka baladep ngila yo kubor biang ba nak liang jong kanihu kila persyang ba kila mood biang ban interpret bakala ya kata ka weightage ka ba 10% da ka baki mood ban ana tang 10 point nak jaka jong ka 10% bat ladaki kila ban ya sakmat da ka baki ai tang 10 point ngan ong ipi pro kiwadang ne bangi ki kasih jantia ni kalau wejong ni tentu nak kasing mana marba ni are bat ngindu na ba kebede kujong ni ban yo ban rung kelas hakane ka university kajong ni namarba ngan supa tayo pi kendiak mo akbay day kata ka jingeper kata ka 10% ka 10 max namarba pitip pero menta hasi hakane kanihu ya ka admission nila yai tamba ka CUET bat ka ni ka full max ka CUET kan day sauspa tesipo ada udkhar uyo ngin ong lada udkhar uyo kani subo aspa max ladangi kan buat saka percentage kan debe 10% ndai lada ukasi jong ni pan uyo lada uyo sispa lada uyo sispa prapo
apa ka sauspa tidak ada ngi kan word siapa percentage kan long sapo sapusan kan long ta tidak ada ngi ya ada max ada ki ai makna ya ta kispo max lo kispa prapo basipo kan long kispa kan dai da kamu da compare bat kharu bayo aspa udang ya udang ndai da henry da ki kan word siapa percentage ya tahu khar bayo aspa da kan word percentage kan long sanpo da yo khasi jungi da kan word ya kata ka sispa prapo kan long sispa ke bandong sabusan tak mudangi ay kan word siapa percentage kan long sabusan plus kata ka percentage 4% kan long sabusan kan tinggal tam lupa me khar de tangang taruh pilih aju mentoy kan de be kejungi ki kasih jentiang mo but ngiyo susu ya keneka additional weightage hakar kom jong ka IBE mo ka bang jong keneka literacy but hang taruh ngila ban yosan ban hen jong ta kemut lada ki kan buat percentage ngiyo susu de ya kata kajing mentoy but nginum do than ya kata ka admission ko keneka school ba in nihu kejongi namar bang ani thu epi kidon ki department ki bang ngila wan rumah but ngila ina la kejong ki kemat ba kidon ki department sasan teli bang mandrung akawi ke department kidon tang armut kasih berkat tang armut kasih bayo admission pada akawi ke tang sanmut de berkat pihak pok kategori SC ST kamadi ka hok jongi niyo tang armut ba sanmut kamut ka ma ba em ki lawe ki bersaban tak ada ngi dawa ma penek tersabe ya kata ka 10% batat hado bangin dayo ya kata ka jing dawa jongi ma penek kata 10% nginom ki ba nginom stop ba nginom kerengak ban kerja nang ni jing dawa jongi hado bangin dayo ya kata ka jongi sibet lagi meeting ni saab ya kerajaan ki ya rai kamu bangiru dan bangina sengap ya kerajaan ni saperkat ya kibeki lagi inti kibakan tu ya banten ya kata kajing persa jungi ya kajing temu kajing ki banle klik syrik ban le tombor ya kajing ya kajing kita mau kata proses padahal kan kajing sisa kila de ban rai kan ka central admission committee kaba kila nang mensisngi Henry kat kubur ke bang yo hak tugas niru film la ban rai ya kata central admission committee ban rai la da kin pene ya kata 10% dan kin ana da kata mas tak kadau kihap ban rano sakan ka akademik kasun meeting ka pasal menta buat ni karai kila ban rai menta tani da kim la ban ramenta ro minta abe kubur sibit bisa kat no ban ya Mala batai imta do wailan mo samla wailan badi finance secretary jong niusu habidi bat kita ki jing du nong jong ki samla pule jong try jela try muluk ki banwan ban peniso amne pos school ba ni hu hadien ba ngilatip ba kani admission gla sedang meniat na kan yang hidup jong seng harangkat bat kino kitkam jong niusu uksem la chung thaj ngila persiang bandung hamen la department ban pej ke jing teko trikam ane ban pej kita ki jing duna ki don hai mal mentaf nem hi kan sedang thamai kan ka All India Entrance Exam ke bang tip ka Kemen University Entrance Test ke ba samla pule ki ba thu bandung pule ki Central University khap niat ngai ni entrance test tengi thu sai ba chwaban le kan ning la thu sai ba ki samla khasi jungi kin dunam ha ki ni mak namadang ni perkhat ba ki ki jela ki resource ki ei dang dunam ha adu kal kum ya pher ki syllabus ba kum ta ter te de halor kata kan rim ni krim la chum thaj mentala south ni san ni ni po yeng sting miet ei ni wan mani kendu yang man lagi naik kai ke di department repair ban pej ban keli mat ke basusi kalong bangilap haki don di department bangilap tang kendiat mut samla pule kasih di bahak senem baladep nyu i kemba atrau san mut re kini hakani report bamenta nyu i tang armut lain mut de di halor ta norem bakat mission pon ni hu khamslem nomor hajing penbej jongi baru arkan hun ngila blok no ban pemi kini kilis ban mission ya kawai karai ba mentoy yu ban pli kini kelas ladaki samla pule jongi badi try muluk kimyo ban yasno kelas sange de kembang tip hi ba yakane hui la thau kerpang nam ta ki tribal jong than stay lam ini hadian me kiwi jela ki layo la jong ka university de ngidi ban snus kem betriang bakani kene hu menta ka de betriang bat ka de kebhak kerpang jongi ban mene chwa bang ya kemne ngai kendu ya vc ya vice chancellor bang la persngu hu bat nglaong la da phibakla ban rai kumno wat snu ye ba kum samla pule badon gajing kli nam ta kalawi nam ta ki para ki ban sawan hang ne pos school ba lada mi kai gajing huri hura pon ni hu lada di bakumno ru bat kala benlong bajur ru masnu ye ba pihak ban cim jing ba kli ni nak liang jung uru ulapan sengap ban mentangi lai don lang ni krui bangin up ya takarai bakin pelong menta ka janmit ni pok multi use convention hall lada ki kum maklarai kumno kamut ngir nginam chung thaj bat nginur lu ban ong bangin namla bat nginam priang dari le ban penlong ban penmi list ne ban sedang ini ka session thamai 2022 2023